Dobro, sad mirno stati iza. Imamo rezultat, bez žurbe. Bravo, bravo, bravo! Bravo! O, bravo, idući će biti... Hop, hop. Ovdje. Stari. Bravo, Puj, dajemo stisci igrača. Oki, sluti malo van. Pogotovo da neki bolji, ja si mislim da uzem da radimo ali a drugo popodne ja sam da ne mogu a ja ću troši nešto. Da se vide jesti, da neće dobiti jelo. Kucaj! Čim vidi jelo, da dobiti. Šta mi se predvodio? Prezime Cijelić, 8. pogodak. Igrač broj 8, 8 golova. Poveo si masu. Šta je zabio?